Mwongeye kwirirwaho abakunzi ba Ubuntu Films TV, twari tumaze igihe kinini tutigana. Uyu munsi rero twagarutse, twakomeje kubona ibyifuzo byanyu byinshi mu makomenti mushaka kwiga utuntu twamusabwa. Utwo twose turatuzi, hari n'utundi twinshi twiza tukibafitiye. Deka uyu munsi rero twigana akantu mwakunze, abantu benshi bakomeje kugenda bakadusaba, Musabwe yagiye akora. Hari n'abandi bacuranzi na Zungu na Beya n'abandi ibintu byose murabizi ko bihari ku Buntu Films TV. Ni ugukomeza ugakanda subscribe ugasharinga n'abandi. Reka twigane umunsi, akantu k'umunsi nahisemo ko twigana. Mwagiye mukunda kavuga gutya. Ni muri ubwo buryo, ariko ni akantu koroshye cyane gafite utuntu duke cyane. Ni ukuvuga ngo dutangira gutya, no ku majwi tuzagenda tubigisha gusetingamo amajwi. Hari akajwi tuba twakoresheje kitwa thin lead, akajwi kasamira gutyo ukuntu. Kagenda gutya. Akantu ka mbere ni aka. Sinzi ko muri kukabona neza. Ka mbere ni gutya. Iyi ngiyi bakunda kwita C sharp. Ni ukuyikubita C sharp. None ikintu wirinda iyo ugiye gukora aka kantu, wirinda kugenda kontreta. Ni ukuvuga ngo turagenda gutya. None akantu ka kabiri ariko gakurikiraho. Sinzi ko muri kukabona neza. Aka kantu ni akantu koroshye.